MC wa Kisima nekite muchemano yo kwarire kithima Kentrimiti kiria kiretete nkuchenu kumania na utumiri na urungamiri bwakyo. Muchemano ni yuciarite matunda arantu babonekanite witikanirie na urarwiro rwatumirwa kendo utetheria mwingi ywa wondieu. Kelvin Kimathi aina ntetonkuruki. Akari taunini ya Ntirimiti jone bunge kia bori ni bekite karo na MC wa Nteri wamona mabisa kathumba kumakire thirikari ya kaunti ya Meru rungura ngavana Faith Kawira Mwangaza ikenda kwariria kithima kiria kienjeru taunini wi thirikari nthiru ya kaunti ya Meru. Hii ndikitwirie nkushanyo kathumba na gutiga pamoja kariba nture bate kugunikana ruji kuma kikyo tumigega tumatutimana na arua ako ironda thiurunkite na market nkiara ya nanto nkithikaira maoni jao nkithikaira thinirio bali kumbira thinira bene muno ithine ruje Ntirimiti na kwithwa bena mbwao ikwithwa mbwao ire tubateria kwethikana ruje rutikungana kwa antu batikuona ruje na ruje rutina mpangirio jo mwega ikenda twakisha kila mtu akanywe ruje niro twekere muchemeno ucio na twamua atutirimana na arua ikenda twaria mantu jambo ije tuma resolution ni jega tubanga ura ruje ruru rukagita gutumirwa na kunywa ikira mtu Ntirimiti ko tukwaria bwega muchemano jo kwabo mwega na twaraniria na twarikania na tuga committee rero barabara tukwatane na MC rero na tukwatane na institution irio ikenda tumba kubanga ruje rwa Ntirimiti na MC uyu wa Kisima Patrick Mutuma wite kumathia kagirire rwe kuma kithimene gi na utira muntu wonze na kuguneka burubo ria kubatirite kuma kikyo tuga wala ruje ruri no rukenda kunyua ora banyunya mbere lakini wakishukira mtu akona lakini after au mwaka jojo ngene financial tugerio tumba kubangira ruje ruru tukajuke tukere gitangi bwa kuru ndera na twekere tangi bwa kuru ndera tukirinya common intake area tukakisha roje rundero kunywa ora kubatere ikena twakisha school ikona roje choka twakisha public institution chionde na ba market twakisha nyabo bakaita kona roje ko ora tukathithia tukakisha oproti egwikora roje na twakisha area egwikora roje na roje rwa nonto tuga kera rotira ruinge ina rwa kungana ikaro nywa shift lakini twakisha oproti ira market ikona roje na reba moba tongoria taunini oyi Ntirimiti jone bunge okeke aboru amona memba ba murandi yoyu aruwe bakiare nyumya witekanire bo wite burube na wirigiro murandi yoyu aruwe yukiagirizwa buru yuabatethia burabo batine kenda karibonza bakaguneka kumania kuthiria nkushanirira rio buru cia ruwe thokone oyi ukanyumene Chairman market inkuibwa muno nkathunguchokia kiri Wanda Ndimin na MCA no ntubakumba kuthithia muchemano na arua nikenda ngwatanio mba kuona kana na kumenyekana ura nduju rukomba sambaswa market area market yonde tukurikania mantu ira chonde chegi kugaruji ruru tukasobu na tukaruga equally kena mantu jo jetani jonde na jakinyanira na kubutuka mantu jonde jakinyanira kiripotera Weru TV kuma Kisima bori mbita wa Kelvin Kimathi.